ushondewe getagirira natimondo Nisalimie. Bwana asifiwe. Salimia watu wawili, uambie ya kwamba tunamaliza Januari. Tunamaliza Januari. Amen. Amen. Tunamaliza Januari. Tunashukuru Mungu. Amen. Twajerie githomo gitu na rwimbo rwa utheri wa karima-ini. tukamrudie Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe ametulalua, lakini yeye mwenyewe atatuponya. Yeye mwenyewe ametujeruhi, lakini yeye mwenyewe atatibu
majeraha yetu. Ngai wale amemuoyo Thikĩrĩria wĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra, nĩ ũndũ wa thĩna Ngai wakwa, na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige. watongoririe Musa Na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri, nyũmba ya ũkombo. Ngai wakwa, Na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige. tongorie Mwathani, Nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo. Ngai wakwa, Na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige. hiyo ndio ombi letu la imani katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Praise and worship. Mwathani agocwo. Haleluya. Gũkĩra ũcio mũriganĩtie nake ũmũgeithie, karibishe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Coke tũharĩrie kwĩra Ngai nĩ wega, wĩhokeku wake nĩ tuonaga ũgĩceracera igũrũ ritũ. Tupige makofi.
ũkinyĩte nĩ Mwathani.
Irianena Mama Kamoya Wanekana Mwaka wakune kwa kuatane Muruga myakuria kwerereka Washikimana ni utweka nodheri Maginyama kwa maigete harae Kumasagera rwara inerwaina Kinyame keke Muruga myakuria kwerereka Washikimana ni utweka nodheri Maginyama kwa maigete harae Kumasagera rwara inerwaina Ngombe yakwa Yarengana funene mene Kirathimo yakwa ni tamarete Muruga myakuria kwerereka Washikimana ni utweka nodheri Maginyama kwa maigete harae Kumasagera rwara inerwaina We thank you, dear Father. We give you all the praise. Nekapa kweregerera bururi uyu wa moyo. Nekapa kweheana muturire waku thiini wa Ngai. Tondu thiini wa Ngai hena hinya. Thiini wa Ngai hena uhotani. Thiini wa Ngai hena kuhonio. Thiini wa Ngai kwena kirathimo. Andu a Ngai nekapa
Jehova mwathani uyu mwene hinya mwathani ni twakugatha mwathenya wa umothe mwathani ni twauga wagereire tiga niwe mwathani urogomete na ithuĩ tiga niwe mwathani utwaranĩte na ithuĩ tũngĩrĩa mwathani mwega tũngĩrĩkũ Jehova mwathani nĩtũragũcokeria ngatho nĩtũrauga nĩwagereire amũkĩra ngumo na ũgoci nĩũndũ wa gũtũhotithia mwathani ona kũgĩa na kanya ka kũhoya tũragũcokeria ngatho thank you nĩũndũ wa hinya wa mwĩrĩ thank you nĩũndũ wa wendo waku igũrũ wa maũndũ mothe we wĩ Ngai igũrũ wa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩebeneza rũciinĩ rwa ũmũthĩ wĩ Ngai mũtwarania nĩtwagwĩta Jehova nĩtwagwĩta Elohim. Thank you dear Lord because you're making a way. Thank you Lord because you are the way maker. Thank you Lord because what you say is yes and amen, oh God. That the Lord of this hour we surrender unto your God. Netwerekereria mbere yaku mwathani utiagoroshito neke netũkwĩrirĩirie mwathani netũrenda gũkũmenya rĩu. Oh God, open our eyes, Redeemer, open our eyes this hour. We just need you only, oh God. Wetu niwe tũreka. Take your space, oh God. Take your praise, oh dear Father. Netwagotea Ngai, netwakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tiga wale mwana wakwa Ngai, tiga niwe mwana witũ bara nyingĩ mwathani mĩrimũ ĩngĩrĩra tũnina lakini nĩ wendo waku ũtũkinyĩtie haha. Mũkĩra ngumo na ũgoci amũkĩra ngumo na ũgoci. We need you Lord, we need you Jesus. Tunakuhitaji Bwana, nena na nyoyo zetu Bwana, fungua maisha yetu. Waliofungwa Bwana tunatangaza siku ya leo ya kwamba watafufuliwa kwa neno lako. Neno lako ni ufunuo wa maisha mapya. Asante Bwana, asante Yesu.
kuinamĩrĩra Ninagotea we wambararetio igũrũ mũno Ninagotea na kuinamĩrĩra we mũtheru we wambararetio igũrũ mũno Nĩtwagotea na kuinamĩrĩra we mũtheru Nĩtwakwambararia nĩ ũndũ wa ũnene na ũtugi waku Nĩtwakwambararia nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai mwega ũtwendete na wendo wa magegania Nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ Mwathani ũratwĩra twĩciragia meciria mega na meciria ma thayũ Tũngĩkĩinamĩrĩra ũngĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ tiga we Mwathani tũkũinamĩrĩra ta athuri arĩa 24 na ciũmbe inya irĩ muoyo ciugaga gũthera nĩwe rũciinĩ na hwaĩ-inĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ twoka gũkwĩra nĩwagĩrĩire rũciinĩ rwa ũmũthĩ twoka kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rũciinĩ rwa ũmũthĩ twauka wĩ mũtheru rĩtwa rĩaku Ngai nĩ rĩa magegania Mwathani marĩtwa maku nĩ maikĩga tũrũme ka ũthingu na hĩndĩ ĩrĩa tweta rĩtwa rĩrĩ Mwathani maũndũ manene nĩmekĩkaga mũthamaki ũrĩ tha twĩ haha rũciinĩ rwa ũmũthĩ lifting your name above every other name tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengio nĩ tondũ nĩũtũrahire gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩtũkiugire tũikare na tũkuone online ũrĩa ũreka no nĩtũkire Mwathani na nĩgetha tũcemanie nawe twahoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ wothe ũingĩrire na
mwathani nĩ tondũ nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao Ngai tũhaya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. You are going to do a new thing in their life, so dear Lord. Mekĩra maũndũ ma magegania ũrĩa wĩkĩrĩra mũraka wa mũrwaru twarĩ ohania rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa wĩkĩrĩra mũraka ũyũ wa Ngai akĩigua maũndũ mamũhinyĩrĩirie twahaya mũinua rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũrĩa wĩkĩrĩra mũraka ũyũ mwathani atoya kũrĩa gĩkana kũhe ciana ke ũrotwĩra wĩ Jehova Jireh. Oh dear Lord, may you provide for them thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na kĩaguo mokire mwathani matikaume moka matheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O mũndũ na bakũri yake ya maũndũ marĩa akũreheire na nĩgetha ũmũhingĩria rũcinĩ rwega twage gũthaitha mwathani nĩ tondũ nĩ ũthaithagwo na ũgathaithĩka nĩ wetagwo na ũkaigua twagũthaitha rũcinĩ rwega mabataro mothe mwathani tũkwarĩire hwaĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkũnengereirie na bakũri citũ twahoya ũcemanie na merirĩria ma ngoro citũ ndũgatuĩke andũ wa kawaida wa gũkaga kanitha Jehova Ngai tũtigokage ona nĩgetha tuonagwo no reke tũkaga tũcemania na Ngai mũnene wa anene Ngai mũnene wa ita nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩratwĩra kũrĩa guothe wathire wekaga maũndũ ma magegania nĩ wacemanagia nacio njano ũgacihonia nĩ wacemanagia na itumumu na ũgacihonia na cikona rĩngĩ mwathani twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtumumu ũrĩa twĩ naguo ng'aragu ĩrĩa twĩ nayo may you meet us at our point of need in the mighty name of Jesus. Oh God, we bless your name. You are such a loving God. You are such a caring God. Wathani tũtirĩ twainamĩrĩra Ngai ingĩ angĩkorwo nĩ kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tuga kanitha-inĩ wa Cociani Ngai ingĩ itikũinamĩrĩrwo Ngai ingĩ itikũinamĩrĩrwo na twaciagithia hinya mũthenya wa ũmũthĩ na tuga gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku gĩtheru Ngai na ndwĩtukanagia na Ngai ingĩ twahoya ciagithia hinya twahoya cinine mwathani ĩrĩa twahoya mũthenya wa ũmũthĩ tũteithie gũcũthagĩrĩria mũtharaba andũ mũtharaba-inĩ waku wĩna maũndũ mega mũtharaba-inĩ waku Ngai tũtireconoka mũtharaba-inĩ waku ciana citũ mwathani citireconoka mũtharaba-inĩ waku nĩ ũgũtũhumba nguo njerũ ona nĩ ũgũtwehereria gĩconoko gĩothe mwathani mangĩkorwo tũreheire kana tũbangĩire hĩndĩ ĩrĩa Hezekia mũthamaki mwega aranjũrũririo Ngai wake nĩ mũthamaki wa Asiria na kĩmwandĩkĩra marũa kiugo gĩaku kĩratwĩra wega thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki atĩ arehire marũa mau kĩgongona-inĩ akĩmathoma agĩgũthomera na Jehova kiugo gĩaku kĩrauga atũmĩra mũraika akĩnina thũa itabae nĩ tondũ mwathani nĩ amenyire thiri ya gũka kĩgongona-inĩ gĩaku hatetukanĩtie twahoya kwaga gwĩtukania nyũmba-inĩ yaku Ngai twahoya mwaka ũyũ Jehova ndũratwarana na ithuĩ twahoya mwaka ũyũ mwathani tũtikũrekia gĩcore kĩa nguo yaku na tũgũkuhĩrĩria makĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengio mwathani nĩ thengio gatũrũme ka ũthingu wĩ Ngai wa magegania wĩ Ngai mũnene twarũgama tũkĩririkana bũrũri witũ mwathani ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri witũ ũtukanĩirwo ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani tũraigua maũndũ tũtarĩ twaigua ihinda-inĩ rĩrĩ maũndũ matũrarakĩire mũtwe matũ-inĩ maitũ Ngai twahoya terere Jehova mwathani we nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico kĩa bũrũri ũyũ twahoya Ngai mwega na mũigua
thutha we nĩwe tũracothereria na nĩgetha Ngai ũtuonie njĩra ithuĩ na meciria maitũ na mwĩra witũ Mwathani no tũre njĩra no wana twakũrekereria tũtongorie nchi yetu aitangamia tondũ nĩ ũgũtũnyita na guoko gwaku Ngai twaneana president witũ moko-inĩ maku mũririkana na mwĩke wega na kabineti yake yothe where wisdom and knowledge that comes from you, O God. No muhe matũ ma gũgũthikagĩrĩria reke igue mũgambo waku Mwathani rĩrĩa rĩratongorio na mũgambo waku Mwathani ũkũmũtwara kũraihu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagĩgũtĩa na nĩtwacokia ngatho Mwathani nĩtũrenda kũhoera mũheani wa kiugo rũciinĩ rwa ũmũthĩ twamũneana moko-inĩ maku marĩa mena hinya mũthamaki ũrĩ tha twamũhoera anointing yaku gatũrũme ka ũthingu twahoya Mwathani tũtikamuone ũrĩa tũmũĩ Jehova Ngai but may you use him as a vessel of honor, O dear Lord, to deliver your word, O Jehovah Father. Kiugo kĩa hinya Mwathani gĩgũtũũkĩria kũrĩa tũgwĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagĩgũcokeria ngatho maũndũ mothe megwĩkwo mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai twamaneana na kũrĩ we ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe no twahoya service ĩno yothe Mwathani ũtũtongorie na ũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ ũtwarĩrie na njĩra ciothe Jehova Ngai na no tũgũkũgoca na no tũgũkwambararia igongona rĩrĩ rĩathira mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwagũcokeria ngatho na nĩtwagũtĩĩa na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. 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 Tupigie Mungu makofi. To appreciate wana worship wetu. Thank you, thank you. Karibuni sana wale wanaingia. Masaa yetu yameenda kidogo na tuko na watu kadhaa kama groups ambazo zimeomba nafasi. Na juu ni Januari tutapea kila group. Lakini tafadhali tunaomba ya kwamba except JPLC ndio napea dakika 5. Hao wengine wote nitapea dakika 2 ndio tuweze kuwapea wote. Si ni sawa hivyo? Bwana asifiwe, ni sawa hivyo? Kwa hivyo tutaanza na JPLC mwenye anazungumza anje dakika 5 mwalimu, na tupewe maiki ingine. Mtu awe anaangalia pande nikisimama unakaa chini. Pewa maiki ingine. JPLC wakimaliza tutakuwa na elders. Elders watafuatwa na group C. Group C watafuatwa na Upendo District, Women's Guild
education will have served the country for 43 years. Then, after now, the government came and realized that 844 system was so much exam-oriented. It was academic-oriented to an extent whereby you could see there was setting of exams, and finally the people who are being produced, sometimes they end up being half-baked. So they saw the need. After needs assessment, they saw that there was need now to review the system of education to realign with the 2010 Constitution and the Vision 2030. And of course, CBE has got various core competencies. What I'm going to talk about three, whereby it aimed at making a whole loud person, holistic, that who will be able to go with the changes that are going on in the world. That is digital literacy. We have good citizenship, a good citizen, responsible, critical thinking, and good decision making. Also, the self-efficacy. Kukorwo modo alatuika aligned, kana alakorwo ageka whatever they are good in. And now there came the pathways. The pathways that I talked about them one time here, but there's no problem if I repeat that. We have the STEM pathway, that is science and technology. We have science and technology. And this is where we have the applied science, the pure sciences, applied sciences. That the people who are driving the economy of this country, that is why the government put CBE, are the talents. You look at, if we even have a city which is named after talents, City of Champions, that is Eldoret, an athlete. So that is why CBE came into place. And those pathways, you find that just the other day there was a public outcry because we had the first group joining senior school, that is in grade 10. And the pathways, you find that the schools were divided into 4 clusters, cluster 1, cluster 2, cluster 3, and cluster 4. However, there are because every learner akona pahali pake, and that is why we have the pathways. So some schools were upgraded to C2, others in C1. Na selection ile yakirwa ya mbere by the government, which brought public outcry. Na wakoraga kwe bwanda or debated either C1 school in Makwedi or a C2 school in Makwedi, and that child is from Murang'a, and it's a day school. So, of course, the government had the outcry, and they realized that there was a mistake, and parents review their choices. And what that meant, now the school administrations were given the freedom to pick. And of course, definitely when that one comes, mundu ni eguthie cukuru area of his choice, na ungikirwo kwina vacancy werwo ri ugwika ugagika uguo. And we have even found that there are people in C4 and they have gone to C2, and nekiorona kwina cukuru itari na ciana. Otherwise, CBE is a good system, well implemented. It is the best because it is trying to align everybody
with the Vision 2030. We are almost 2030. I don't know whether we are going to realize it. Hope we are going to realize it. Otherwise, with the capitation, you have seen schools that have got many learners. Na kinyona wiki eno there was a directive from the president. Arauga ciana irie cukuru oria ire ona korwo itire na bithi ndona ndauga matina igwa handu araugire matikare ona korwo meguthie na JS uniform. So you can imagine, we expect that there will be congestion with 100% transition of learners. That one is expected. Capitation, the more the learners, of course, the more the capitation. And on a capitation, sometimes it does not come in time, just like we have problems in other areas like SHA. So CBE aims at inculcating and cultivating talents. And I was giving an example of a young man. He was in Kenya the other day. I show speed. A young man, he's an American YouTuber with 47.6 million subscribers. And at the age of 21, he has earned a net worth $31 million at the age of 21. And he's traveling countries. So sometimes we have children, akwira niekete journalism, lakini anagoja job hana, and a smartphone, there is Wi-Fi that you are paying in the house. He should go to YouTube, open and create content. The only thing maybe he or she can be advised is to create good moral content. I remember there was a time we had a moral cop, that was Dr. Ezekiel Mutua. Yes, so CBC is a good curriculum, and we pray for our children to excel wherever they have gone. Thank you for listening to me. Tumpigie makofi. Asanti kwa kutii. Asanti. District ya Upendo, secretary wa Upendo wako wapi? Secretary wa Upendo, Baraka secretary yako wapi? Baraka? Haya. BSL, Charity, hebu kutaneni pale, mtakuja pamoja. Tutawaonyesha vile tutafanya wote. Hao masekretari watatu na BSL na group C ya Deacons. Wakutane pale, wajipange, watakuja pamoja. Elders wote. Elders chairman. Nataka tushukuru kwa ajili ya wazee hawa wa kanisa. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa asubuhi njema na kutupea fursa ya kuja mbele yako tukinyenyekea na pia kubeba matoleo yetu, our sacrifice, O Lord. Matoleo ambayo yanaonyesha kunyenyekea, matoleo ambayo inaonyesha Bwana kukubali kwamba wewe ndio mwenye umetubeba, na inabidi Bwana nasi tuziachilie kwako. Wazee hao wamepiga magoti kama ishara ya kunyenyekea, wamejiangalia na lolote wanalohesabu kama la maana wanaona halina maana tena, lakini wamekubali uwepo wako juu yao. Angalia nyoyo zao,
Angalia matumainio yao. Kubali Bwana kupokea kunyenyekea kwao kama ombi na kujitolea kwao kama kafara iliyo hai, ili Bwana nawe ukanene juu ya kila mmoja wao, baraka ambazo zinawahitaji na baraka ambazo unaona zinawafaa. Bwana, kubali maombi yao na kunyenyekea kwao ikawe chanzo cha baraka. Tembea na wao, uwashike mkono. Nguvu wana kujua kwao Bwana kuna kipimo, lakini sasa wamekuja kunyenyekea kwako, maana wewe ndio unawawezesha. Waejeshe Baba, nayo matoleo yao ikubalike mbele yako. Tunajua matoleo haya yametolewa ya ibada kuu ya kukumbukwa nawe. Basi tunapokea hizi baraka, nawe tunaomba Bwana ujibariki, na tunaziteua zikatumike kwa njia iliyo nzuri katika kuinua neno lako. Basi nena baraka Baba, msamaha wa dhambi nena juu yao, watie nguvu na uwaejeshe. Na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tumeomba na kuabudu. Amen. 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 Thank you, Baraka District, Elder, Upendo District. Wakuje. Juu ya time tukubali please. Baraka, Upendo, Group C na BSL. Wote wakuje. Elder Digeoba usimame hapo. Huyu district ingine hapo. Group D na BSL pande hii. Wote wakuje. Kubalini tu juu ya masaa please. BSL pande hii Elder. Tunawangojea haraka please, muda umeenda. Tuko na Upendo District, Baraka District, BSL, then Group C. Group C ya Deacons. Nataka tuangalie huko tuimbe, alafu ndio tuombewe tu. Juu tuko pamoja, hatutawanyima wimbo, ni vyema hivyo. Ndio nilisema tukue pamoja ndio tujitayarishe wimbo moja. Mugo Sangai, Golo Kenete, Mesiria Makwa, Emaneru, Kondo Wewiki, Bonete, Jehovah Gai, Otideta, Eni Weno Wewiki, Weno Wewiki, Wena Mera, Weno Wewiki, Bonene Waika, Dakwa Malaria, Nanda Kugosa, Mambire no, Nakyo Baigoro, Naida Chiodre, Sionagona Maigo, Weuri Goro, Yama Odomode, Inya no Gosi, Netia Kufama, Eni Weno Ewi, Wagerera, Weno Ewi, Kingonana, Eni Weno Ewi, Bonane Waita, Dakwa Bararia, Papa
Thank you so much. Na tuombe. Mungu mwenyezi, waja wako hawa wamesimama mbele yako. Hakuna ambaye amefichwa kutoka kwa uso wako. Unawajua vyema, unajua uwezo wao, na kwenye wamepungukiwa Baba mtakatifu na kujua. Maombi yao walionena kwako unayajua. Na hata yale waliacha pia unayajua. Maana maandiko yanatuambia hata kabla ya kusema Bwana unayajua. Tunawakabidhi mikononi mwako wanaposhika sadaka yao na makafara ambayo Bwana wanakuja kuitoa. Na kwanza wanajitoa wao wenyewe kama kafara iliyo hai katika utumishi wako. Ni kujinyima, ni kwa kujua kwamba si kutupa wanatupa, lakini kupanda wanapanda. Maana ni matoleo ambayo Baba mtakatifu inaenda kuwaletea baraka nyingi. Tunawakabidhi mikononi mwako kwa kujua kwamba ni katika imani, na ndio maana wanafanya hivi. Wamekuja ili Bwana utembee na wao. Wamekuja ukusii ili ushirika wako na wao kazidi kuwa mwema. Maana ushirika huu unaleta muongozo, unawatia nguvu, na unawazungumzia kesho yao ambayo itakuwa njema kuliko yale ambayo tumepitia. Bwana, kubali matoleo haya. Kwenye wamepungukiwa Bwana, rudisha nguvu na uwezo. Na kwenye Bwana wametenda vyema, Bwana nenda ukawabariki zaidi, ili Bwana uwepo wako ukatembee kati yao. Tunaomba Bwana ukapokee sadaka hii, na tunaitia wakfu ikawe sadaka ambayo imebarikiwa kwa ajili ya huduma ambayo imetengewa. Na chenye kimebaki kwenye mfuko yao Baba mtakatifu, kakibariki ili kisije kikawatoka, lakini ikawe cha baraka kwao. Huduma zao zikawe zenye zimebarikiwa, na kazi za mikono yao pia na mawazo yao yote tunaibariki katika jina la Kristo. Bwana, tazama nyoyo zao, wenye wamekuja wakiwa wamechangamkia kujua kwamba uwepo wako uko juu yao. Basi wakirudi kuketi, na hata wakirudi nyumbani, Bwana kubali nao uwepo wako utembee nao, nyoyo zao zikazidi kukaa zimebarikiwa. Yote haya tunaomba tukiamini maombi haya Bwana unayakubali. Matoleo haya unayakubali. Na sadaka hii pia ikawe Bwana ni ya kufungua njia zaidi ya baraka zako. Na yote haya tunaomba katika jina hilo takatifu la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiweni sana. Women's Guild wawe wanakuja. Women's Guild wawe wanakuja. Uhotani oyo ne wito, uhotani oyo ne wito, uhotani oyo ne wito, uhotani oyo ne wito. Netuhote to maitamai noritarere. Uhotani oyo ne wito, uhotani oyo ne wito, uhotani. Uhotani oyo ne wito, uhotani. Uhotani oyo ne wito. Netuhote to maitamai noritarere. Uhotani oyo ne wito. Netuhote to maitamai noritarere. Uhotani oyo ne wito. Uhotani oyo ne wito, uhotani. Netuhote to maitamai noritarere. Kugai Gekuga Samudamaki Yuria Papa Vikite Mawiko Makuhegania Igongona Riri Guruta Netikiri Kerile Gondure Tikirika Idosyo Dani Any
tuamini, tuombe. Mungu Mwenyezi, tumekuja sisi wenyewe kama sadaka iliyo hai, na tumeimba, tumenena, na sasa Bwana tumeleta sadaka nayo ya kushukuru, kwa sababu Bwana nguvu zako zimezidi kuwa nasi. Tunajitoa sisi wenyewe na kile ambacho tuko nacho, na kwa hiyo Bwana tunaomba utukufu wako ukawe juu ya kila mmoja wetu. Wamama hawa wamekuja katika imani, na kuna ile mbegu wamebeba, ile ya kafara ambayo wanakuja kutoa kwako, wakinyenyekea kama ishara Bwana ya kujua kwamba kuanzia mwanzo wao kwenye wamefika imegharimu mkono wako. Na kwa hivyo Bwana tunaomba sadaka ambao wamekuja nao ikubalike mbele yako, ikawe Bwana ya kujenga ufalme, na hawa wote ambao Bwana wamekuja wakiwa wamejitolea, Bwana ukubali ukajenge mjengo ulio mkuu wa imani katika nyoyo zao. Bwana kunyenyekea kwao kukubalike nawe, kunyenyekea kwao kuonekane katika macho yako, nao maombi yao ambao wamekunenea Bwana kayasikie, ili ukawatendee, na wao watazidi kuja siku nyingine, na kila siku watakuwa Bwana wanatoa dhabihu Bwana ya kushukuru kwa sababu ya wema wako. Bwana, kama kuna pahali wamekosea katika huduma yao, wasamehe. Jenga mjengo mwingine wa imani juu yao, ili Bwana utukufu wako ukuonekane juu yao, na huduma yao nayo ikakubalike na ikawaletee faraja, kwa vile Bwana wewe ni Mungu mwema. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba Bwana walichokuja nacho tuwakipokea kwa imani, na pia tunakibariki na tunakiteua kikawe cha huduma iliyo njema katika kanisa hili, na kile ambacho kimebaki katika huduma zao na mifuko yao Bwana tuwakinenea uhai, ili Bwana huduma yao yote ikakuwa imekubalika na ikawa ya kuwafaa wao na wale ambao wanawapenda. Haya ni maombi ya imani kwamba hili limetendeka, na ni katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuabudu. Amen. Thank you. Wanakwaya wakitengenezewa mics, nitapea Bwana Washira. Bwana Washira. Sisters, to say a big thank you wakati mulinisimamia na maombi, vifaa vyenu. You blessed us, those people who stood with my family when we are grieving my late mom, Winfred Gathoni. My elders, thank you very much. Those people, even those people who found time to escort us up to Nyandarua County, Olkarau constituency, Mungu aendelee kuwabariki, kuwatendea mema. Na diposa leo nimeona ni vizuri nije hapa, sababu sitaendelea kulia, nitaendelea kusimama kwa wima, nitaendelea pia kumtegemea Mungu. I was telling my daddy here, I am now an orphan. To be an orphan, I have come to realize it has a price. When you don't have parents, you know that you have a price to pay. But yote tunategemea Mwenyezi Mungu, me and my family, and that's why nimeita my elder here,
ambaye pia ni baba yangu wa kiroho, the chairman of the congregation in Susiani Church. Nawashukuru sana wazazi wangu na mam Rea, mama Washira, sababu tumetembea na nyinyi kwa hii safari, and there is no other time ambaye sitaweza kuwasahau. Kanisa langu, wazee wa kanisa, member of the congregation, na sasa nikajipatia nguvu nikasema hivi nikimalizia. Nikasema hivi, as much as I am an orphan, I have that one person that I am waiting upon to work with me when I am executing my duties in the constituency, na wakati pia nafanya kazi ya Bwana. I have my parents here ambaye ni wazazi wangu wa kiroho. Sasa kutoka leo nimesema ya kwamba they will also occupy that space ambaye mama yangu alikuwa anasimamia. With those few and many remarks, thank you very much, and may the good Lord continue blessing you and walking with you wakati tunatembea katika hii safari na hii mwaka, because it is not in vain. Mzazi, niko na shukran ambayo imetoka kwa familia ukiwa ndani yako na mam, na ningeweza pia kuikabidhi mchungaji, my good friend Reverend Morichia from K South, kindly please. Na pia ningeomba my elder district kuja, ndugu yangu, kijana yangu, barikiweni sana. Naomba niombe kwa ajili ya hawa. Chamani ananiambia wamekubali kuwa wazazi wa hata hiyo ingine. Inakaa kwingine kukua kubaya, na tunashukuru. Acheni tuombe. Baba, wakati mwingine maisha inatugeuka, yanakuwa mazito, tunalia, lakini bado tunakumbuka upendo wako ambao wewe ulituonyesha kwamba hata katika kufa msalabani au kusahau waja wako. Nashukuru kwa ajili ya familia hii, baada ya kupitia magumu wamekumbuka kwamba bado Mungu uko na wewe ndio umewashikilia, na hata kuwapatia wazazi waliowazaa pia Bwana ilikarimu mkono wako. Na leo kuja kusema asante kwa vyenye Bwana umetembea na wao, na ili kanisa limesimama na wao. Bwana tunajua si rahisi, lakini kwa uwepo wako wamesimama. Tunashukuru Bwana kwa sababu wakati njia ilikuwa kama imefungana na giza ya kifo ilikuwa imetanda, Bwana ulikuja na ukaleta nguvu na ukaleta pia matumaini. Na kwa hivyo nashukuru kwa ajili ya familia hii. Na sasa kwa sababu ndugu yetu amenena yaliyo moyoni na akasema safari iliyo mbele vile atatembea nawe, na mwenyekiti naye akakubali kuwa atatembea na wao kama wazazi wao. Tunajua Bwana ushirika kama huu haupatikani kila siku. Basi Bwana naye usiwaondokee. Tuliza nyoyo zao na ukawapee mwamko mpya wa imani. Wakajengeke katika imani iliyo kuu katika Kristo. Nayo shukrani ambayo wamekuja nayo Bwana tunaipokea kama kanisa, ikawe ni shukrani iliyobarikiwa nawe. Nayo mikono yao ikabarikiwe pia. Maandiko yanatuambia tukitoa shukrani tumeandaa njia ya kutembelewa nayo na uwepo wako. Basi waja wako hawa Baba mtakatifu wametimiza yao, nazo nguvu zako zikatembee na wao. Bwana kawaondolee uchungu na kawapee matumaini, na ni katika jina la Kristo tunaomba na hata tunaabudu. Amen. Amen. Wewe weka pale unajua sasa. Thank you, choir.
Tako
Makofi kwa wote. Tupigie wote ambao wametuibia makofi. Watoto wale wako hapa ndani waletwe. Watoto wale wako hapa ndani waletwe. Mchungaji, tuko na watoto wengi wanaendelea na masomo katika darasa. Wale wako ndani tafadhali wakuje. Haya, wazazi tusimame. Kabla ya tuombe, tutakiri imani ya mitume sote pamoja. Kwa hivyo walio katika studio mnaweza tupea ili tuweze kushiriki pamoja. Na ngoja tupewe, sijui tupea lugha gani ili tuweze kusemezana pamoja. Si tunaijua kwa Kiswahili? Tunaijua sote? Imekuja ingine. Basi tuseme ile tumepewa nijitikitia. Igaile mwenenya wothe mubwe iguru nathi na getekia Yesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu washalwa ni mwile twetagwo Mariamu wagire iyo ni undu wa Roho Mutheru akinyalirwo ndi ya Poncio Pilato kiambo muti iguru agikua agithikwo agikuruka kwa ngoma muthenya wa gatatu akiriuka akimakuri yaku akihaica iguru na rĩu ekaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Ithe witũ mwene-hinya wothe nĩakoima kũu oke gũkwacirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru na guo kanitha mũtheru mũgathoriko. Amen. Amen. Tunashukuru. Hebu tuombe. Tunaomba, tunafunga macho, tuombe. Baba mtakatifu, ni adhuhuri nyingine njema ambayo umetupatia ili Bwana tuweze kukushukuru. Na pia kuomba kwa ajili ya watoto ambao umetupatia ambao wamekuwa wa baraka sana kwetu. Hawa na wengine walio katika madarasa wanaendelea kusoma. Bwana tunashukuru kwa ajili yao. Maana hili kanisa lina matumaini ya kesho pia kwa ajili ya watoto. Tunawaombea amani yako. Tunaomba Bwana kwa ajili ya kukua kwao, ili Bwana kaweze kuongezeka vyema kwa kipimo na hata kwa akili. Na la mno Bwana tunaomba kwa ajili ya familia ambazo watoto wao wametoka. Tukishukuru kwa sababu ya wazazi ambao wanajipea jukumu la kutayarisha na kuwaleta kanisa, ili Bwana waweze kujifunza maadili yaliyo mema, itawasaidia kuishi katika imani kuu. Na kwa hivyo Bwana tunaomba kwa ajili ya kukua kwao. Tunaomba Bwana wakuwe na amani. Tukiomba Bwana wakawe na afya iliyo njema. Tukikumbuka kwamba wewe ndio uliwapeana ili nasi tuweze kuwalea na kuwatayarisha. Kwa hivyo tunawanenea baraka katika familia ambao wametoka. Wasije wakakosa chakula, mavazi, hata upendo. Na wasije Bwana wakaona kama wameachwa. Tunaomba ya amani kila familia. Tunaomba Bwana kazi ya mikono ya wazazi kabarikiwe ili watoto hawa wasije wakakosa hata mafunzo na hata kusoma shuleni. Na kwa hivyo tunaomba pia kukawa na mazingira yaliyo mema nyumbani. Na kanisani pia tunaomba Bwana tuonyeshe upendo, kwamba hakuna mtoto ambaye atapotea kwa sababu amekosa mtu wa kumtunza. Ni kwa sababu sote tu watu wa familia moja. Wengine ni wadogo kiasi hawezi kuzieleza. Tunashukuru kwa vile wazazi Bwana unawapea uwepo wa kuwaelewa. Na kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya familia na wazazi. Na tunaomba Bwana pia nasi kama kanisa Bwana tukao na jukumu la kujua kwamba kuwatayarisha kwa ajili ya huduma iliyo mbele yao ni majukumu ambayo hatuwezi ondokea. Kwa hivyo Bwana wale wako hapa na wengine madarasani tunawanenea baraka.
walio wakubwa kuweza kwenda shule Bwana wakisoma, tunawanenea baraka zako, ukawapea amani wakitoka nyumbani na ulinzi wakielekea shuleni na kurudi. Bwana, watoto wetu tupe upendo ili tuweze kuwapenda vilivyo. Bwana, tunakusihi na tunaomba kuwabariki walimu ambao wanawafundisha katika kanisa hili, wamejitolea kwa ajili ya kuandaa watoto wetu. Upendo walionao Bwana, kubali na wewe kuwabariki na upendo mwingi na kuwa na maneno mambo mengi mazuri, wasije hata siku moja wakasikia kama huduma wanaoifanya haina maana. Ombi letu ni kwamba watoto wao watazidi kukua vyema, watazidi kupenda na kupendwa, na tutazidi kuwalinda. Kila familia wana mahitaji tofauti kwa ajili ya watoto wao. Wote tunawanenea baraka. Tunaomba baraka hizi kwa watoto wale, hata wale hawakuja leo. Wote tunawanenea hizi baraka. Wengine pia tunajua wengine wetu, wengine hawakuja kwa sababu moja na nyingine. Na kama kunao ambao wamelemewa kwa ajili ya ugonjwa, tunanena uponyaji katika Kristo. Ombi letu ni kwamba kusikana mtoto ambaye atasaulika, lakini kwa ajili ya upendo wako watoto hawa tunawanenea baraka, na ni katika hilo jina takatifu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Basi tuende tuketi. Amen. Asante mchungaji. Elder Samson, karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Mahinda mangĩ mega ma kũigua maũndũ marĩa me mbere itũ. Wa mbere ngwĩra mweke ũyũ on behalf of our parish minister, our visiting minister, elders na LCC kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Feel that you are in the right place. Ya kerĩ no twende tũmenya kana twĩna ageni mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo nĩ ita rĩaku rĩa mbere kũhoya na ithuĩ, no ngũria ũrũgame nĩguo tũkaribishe na staili yetu ya Sosiani. Any visitor? Tuko na wageni siku ya leo. Naona kama sisi wote ni wenyeji. Oh yes, tuko nao wanakwaya wetu. Tuwapigie makofi. Wanakwaya wetu. Asante sana wageni wetu, angĩkorwo woka gũikara mwena ũyũ na nĩ ũretha kanitha kũhoera, karibu sana Sosiani na one elders thutha twarĩkia gĩthomo gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ nĩguo makũingĩrie mabuku-inĩ maitũ. No angĩkorwo nĩ ũracoka kũrĩa ũthomagĩra, nĩ twagũtũma na ngeithi citũ cia wendo wa Mwathani. Thank you JPRC nĩ ũndũ wa gũtũthomithia wega ũhoro wa CBE. Yetwa CBE. CBE nĩ njũĩ andũ aingĩ aitũ ndona Bwana Waigwa ta ũhoro ũcio ũramũhĩngĩca hanini, na nĩ ngwĩyũragia ndĩ haha thĩ, korwo CBE yarĩ kuo hĩndĩ itũ rĩ, ndingĩekire cietwo pathway, ingĩekire pathway ĩrĩkũ mũhunjia, na niĩ ndona ngwĩciria ingĩekire sports tondũ nĩ nyendete mũbira. Ngwĩciria ũmũthĩ ngĩkoraga kũrĩa Brazil, no rĩu ndiagĩũkire hĩndĩ ĩyo, rĩu nĩ mahinda ma ciana citũ. Ngwĩciria no ũrie mũndũ ũcio ũngĩ, korwo CBC yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩ, we ũngĩekire kĩ? Niĩ njũrie Elder Jane, ũngĩekire kĩ? Elder Jane angĩekire kũkarĩ ũhoro wa kũruga. Koguo harĩ ũrĩa kwĩra, but we appreciate that times are changing.
na no mũhaka tũthiĩ na mahinda. Christian PCMF matũririkania atĩ rũciũ kwĩna fellowship kuma thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ, koguo wanaume wote tujiunge kesho kwa maombi yetu ya Jumatatu. Christian Education mena number of announcements kwa tushithikiririe wega. Ya mbere ni magakorwo na one day seminar ya form 4 leavers at 2025 mweri mũgwanja wa February 2026 kuma thaa 3 nginya thaa 10 na igakorwo on career guidance. Wa kerĩ ni magakorwo na AGM mweri ĩmwe wa February 2026 immediately twarikia service itu ya Gikuyu. Magacoka magatwĩra atĩ nĩ mara launch diploma course in guidance and counseling, na course ĩno ĩraofwo nĩ Puya University, na requirements cihana ũũ: grade C- in KCSE. Course ĩno nĩ ya mĩaka 2 with 4 semester fees. Arĩa mangĩenda kujoin that semester fees. Arĩa mangĩenda kujoin that course nĩ mũrorio muone the CE officials na nĩ mũkũheo further guidance. From the youth department nĩ matũririkania atĩ wiki yao nĩ ĩrakuhĩrĩria, koguo wanarika wetu moka kũrĩ ithuĩ na matũrequest tũma support reke tũmanyitĩrĩre tondũ rũciũ nĩo magakorwo kanitha-inĩ gũkũ tũikarĩte. Health board arĩa marĩ njũtĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Mary Ndung'u na Bernard Murira, sijui kama wako ndani ya sanctuary, ndio hao. Kũngĩkorwo na thĩna wa mwĩrĩ o any other consultation no mone. Twĩna kandi twandĩkĩirwo haha ya gũcokerio ngatho, it's a beautiful card na ngũmĩthoma o ũrĩa yandĩkĩtwo. From Andre Kariuki's family, akauga 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Maratwĩra atĩrĩrĩ, your love, prayers and support truly touched our hearts. Every smile, hug, word of encouragement and act of kindness reminded us just how blessed we are to serve a loving church family. We thank God for each of you and for the way you continue to stand with us in the ministry as your children and as the youth of this church. Thank you for the support you give us in our marriage, unity, and also in the presentation. God bless you all. Macio nĩmo matangatho matumana mũthenya wa ũmũthĩ, angĩgĩa na ũndũ ũngĩ nĩtũkũmũmenyithia. Njĩtagwo Samson Ndegwa, ndĩ mũhonoku. God bless you all. Thank you, Elder Samson. Tũgũthiĩ kũigua mathomo maitũ. Thoma rĩa mbere Isaia 1:10 nginya 18, rĩa kerĩ Ibrania 8:6 nginya 13, rĩa mbere Elder Pauline, rĩa kerĩ Elder Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Ithoma rĩa mbere Isaia 1 tũkwanjĩrĩria 10 tukinyie 18. Isaia 1:10 nginya 18. Ta iguai ndũmĩrĩri ya Jehova, inyuĩ mwathanaga Sodomu, na mũtege matũ mũigue kĩrĩra kĩa Ngai witũ, inyuĩ andũ a Gomora. Magongona macio mondutagĩra maingĩ-rĩ, nĩ maki. Ũguo nĩguo Jehova ekũria. Nĩnjiganĩtwo nĩ mahaki ma njino ma ndũrũme, na ngaiganwo nĩ maguta ma nyamũ cia gĩcegũ. Ndikenagĩra thakame ya ndegwa kana ya tũtũrũme, ona kana ya thenge. No ũmwathĩrĩirie gwĩkaga ũguo rĩrĩa mũkĩte kwĩonania mbere yakwa, mũkĩrangaga nja cia nyũmba-inĩ yakwa. Tigagai gũcoka kũrehe mahaki ma tũhũ, ũbumba no kĩndũ kĩ magigi harĩ niĩ. Na mĩcemanio yanyu ya karũgamo-inĩ ka mweri na ya mũthenya wa Thabatũ ona ya ciathĩ iria njathane, ndingĩhotaga
ndingĩhotana nayo, no cia waganu itũngano cianyu icio nyamũre. Ngoro yakwa nĩ thũire mĩcemanio yanyu ya karũgamo-inĩ ka mweri, ona ciathĩ cianyu iria njathane. Maũndũ macio nĩ mathĩnagia, ndingĩmathikĩrĩria nĩ ũndũ nĩ manogagia. Hĩndĩ ĩrĩa mũrĩambararagia moko manyu na igũrũ, nĩndĩrĩmũhithaga maitho makwa ndige kũmuona. Ti itherũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩhoyaga mahoya maingĩ, nĩndĩrĩmũiguaga, amu moko manyu maiyũrĩtwo nĩ thakame. Wĩthambei mwĩtherie, mũgĩthengie ũru wa ciĩko cianyu ndige kũwona. Tiganai na ũru, mwĩrute gwĩkaga wega, thingatagai cira wa kĩhoto, na mũherithanagie arĩa mamũhinyagĩrĩria. Tuagai cira wa ciana cia ngoriai na kĩhoto, na mũthaithanagĩrĩre atumia, na mũthaithanagĩrĩre mũtumia wa ndigwa. Rĩu-rĩ, gĩũkei tũcire, ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ona harĩa mahia manyu matunĩhĩte ta gakarũkũ rĩ, nĩ magathera o ta ira, ona matuĩka matunĩhĩte o ta thakame, nĩ makerũha o ta guoya wa ng'ondu. Ithomo nĩ rĩgũthiĩ na mbere. Njĩtagwo Irimũ wa Marũke. Mwathani agocwo kanitha. Ithomo rĩa kerĩ roima Ahibirania 8 kuma hau 3 kinya 13. Ete mũthĩnjĩri Ngai ũyũ nĩ agĩte tũranjia hau 3. Ete mũthĩnjĩri Ngai ũyũ nĩ agĩte na ũtungata mwega makĩria ũkĩrĩte ũcio wa tene kũringana na ũrĩa ũtuĩkĩte mũiguithania wa Kristo wa kĩrĩkanĩro kĩega kũrĩ kĩrĩa gĩa tene, o kĩrĩa kĩrĩkanĩire na mũiguithania wa Kristo wa kĩrĩkanĩro kĩega kũrĩ kĩrĩa gĩa tene, o kũrĩa kĩrĩkanĩire na ciĩranĩro njega kũrĩ arĩa iria cia tene. Nĩ ũndũ rĩ, kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere kĩngĩarĩkanĩirio gĩtarĩ na ihĩtia, gũtingĩacokire kũgĩa na bata wa kĩngĩ gĩa kerĩ. Ĩndĩ Ngai nĩ ekuonania ihĩtia rĩarĩo akĩmera ũũ atĩrĩrĩ, matukũ nĩ magoka, ũguo nĩguo Mwathani oiga, marĩa ngaririkana kĩrĩkanĩro kĩerũ na nyũmba ya Isiraeli na nyũmba ya Judea. Nakĩo nĩ kĩrĩkanĩro kĩu gĩgĩtaũkĩka ta kĩrĩa ndarĩkanĩire na maithe mao hĩndĩ ĩrĩa ndamanyitire na guoko ngĩmaruta bũrũri wa Misiri, nĩ ũndũ matigana kũrũmĩrĩra kĩrĩkanĩro kĩu, na niĩ ngĩkĩaga kũmatindĩrĩra, ũguo nĩguo Mwathani oiga. Amu-rĩ, gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli matukũ macio mathira, ũguo nĩguo Ngai Mwathani aroiga. Nĩ gwĩkĩra ngekĩra mawatho makwa thĩinĩ wa meciria mao, na ningĩ ndĩmandĩke ngoro-inĩ ciao, na niĩ nduĩke Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa, nao matigacoka kũrutana maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ, ona kana mũndũ arute mũrũ wa ithe akĩmwĩra atĩrĩrĩ, umĩraniai ngoro, ona kana mũndũ umĩraniai ngoro na Mwathani, nĩ gũkorwo andũ othe nĩ magakorwo mamenyete kuma ũrĩa mũnyinyi wao gwata ũrĩa mũnene. Nĩ ũndũ nĩngamakirĩrĩria waganu wao, onamo mehia mao ndigacoka kũmaririkana onarĩ. Na rĩrĩ, agweta kĩrĩkanĩro kĩerũ-rĩ, nĩ gũtua atuire kĩrĩa kĩa mbere gĩkũrũ, nakĩo kĩndũ o kĩrĩa kĩrakũra na gĩgatuĩka gĩa tene nĩ gĩkirie kũbuĩria o biũ. Mwathani agocwo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Njĩtagwo Wangũi wa Mũirũ, Mwathani mũhonokia na mũmenyeri wa ngoro yakwa.
Amen. Thank you, Ruth. Thank you, Pauline. Turugamei tuine rwimbo uka mwathani utonye thiini na tuine ruothe rwa kwaririria ngoro citu ni tondu wa kiugo kia mwathani. Turugame. Uka mwathani utonye thiini tukarugame muromo-ini riu ni ndaigua mugambo waku mwathani Jesu utonye thiini riũa rĩrĩtho na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ Sio wimbo tu, lakini maombi tumeomba, maana tumejaribu kuunda akiundiki, tumejaribu kutengeneza twashindwa. Ndio maana tunaomba Bwana ukubali uwepo wako uwe juu ya kila mmoja wetu, ili Bwana tuweze kukaa vyema, tukakuwa washirika wako ambao katika imani na katika ushirika tunapelekana vyema. Ombi letu ni kwamba Bwana ukubali kutembea nasi, tukawe wabarikiwa wako ambao pia na wao wamekubalika nawe. Na ni katika hilo jina la Kristo tunaomba na hata tunaabudu. Amen. Naomba tuketi. Bwana asifiwe. Happy New Year. Najua tujaonana nanyi mwaka huu, lakini najua si mgeni kwenu, kwa sababu najua hili limekuwa kama ndilo kanisa langu la pili, na parokia nikisema ni ya pili sijakosea. Maana ni juzi tu nilikuwa kule Tasia na leo niko hapa, na kwa hivyo nashukuru kwa ajili ya uongozi wa parokia hii na wa kanisa hili kunipea hiyo fursa ya kuja na ili tushinde na nyinyi katika ushirika huu wa familia ya Sosiani. Na kweli moyo wangu umefurahia nikija huku, huwa najiandaa tu kusifu, maana najua na nyinyi na sifa ni kama mlizaliwa siku moja. Na nashukuru kwa sababu mmejiachilia. Isipokuwa nyimbo zingine nashika tu chorus, lakini shida si yenu, shida ni yangu. Nijifunze, ama sivyo? Leo nilipoitwa na tukiongea na mwenyekiti, aliniambia mnajiandaa kwa ajili ya kufanya upya agano yenu na Mwenyezi Mungu, ama sivyo? Kwamba on Sunday ndio mtakuwa mnafanya upya. Ndio mugako mugesho karithia kile kando kianyu na Ngai wanyu. Ama ni mimi nafikiri ndivyo niambia. Tarehe moja ni next Sunday. Tarehe 8. Oh, wow. Karibu nikuja next Sunday. Ombi langu ni kwamba tunapozidi kujiandaa, ni vizuri tujue nini hili ambalo linaitwa kufanya upya agano. Kwa sababu tusipoelewa upya huu na agano hili, basi hata kufanya upya kutakuwa ni shida. Agano ambalo sisi wa Kristo tunaongea juu yake ni agano ambalo lilitengenezwa na Mungu, na Mungu na sisi si watu ambao tuna usawa, si watu ambao tuko kiwango moja. Mungu ni mkubwa kutuliko, lakini Mungu alitengeneza agano na waja wake
kwa ajili ya mambo mawili. Kwanza ya ili ya wakue baraka au akue baraka kwao, na jambo la pili wao wakawe wa kutumika kuwa baraka kwa wengine. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 12 aliambia Ibrahimu, mimi naenda ukubariki na uzao wako. Pia akamwambia, naomba na wewe ukabebe hizo baraka kwa wengine, na ili kwamba wenye watakubariki watabariki na mimi nitawabariki, na wenye ambao utawalaani na mimi nitawalaani. Kwa hivyo Mungu anakufanya wewe ubarikiwe na pia ukakue chombo cha baraka kwa wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue hili ndilo chanjo ama chimbuko, na ni Mungu mwenyewe alianzisha hili jambo, na alianzisha kwa sababu alikuwa na haja ya kutubariki na anaonelea inatufaa. Lakini kwa bahati mbaya sisi ni watu ambao tunavutiwa na mambo madogo madogo, tunajipata tumeenda njia mbadala na alafu tunapotelea. Na kwa hivyo Mungu, ukiangalia katika maandiko, kuna kwingi ambako kumekuwa na mambo hayo ya kutengeneza tena agano na mtu, ama kurejesha uhusiano wetu na Mungu. Maana agano ni uhusiano ulioko, is a relationship between us and God. Ngai akionera nĩ wega athondeke kĩũndũ gĩa gũtũcokanĩrĩria, tũnenda gũtũrathima na nĩrenda tukue irathimo ciake kũrĩ andũ angĩ. Na ndio maana anasema katika kitabu akiambia Ibrahimu, kwa sababu hilo basi wewe unabeba baraka, watakaokulaani mimi na walaani, kwa sababu ni mimi wanalaani, maana mimi ndio nimekutuma. Kwa hivyo pale wenye umeketi, nataka ujue umebarikiwa kivyako na kuna baraka za wengine pia umebeba. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa mwanadamu na katika upungufu wetu wa kiroho, ndio sababu tuko na siku tunaenda kukaa na tuje tuwe na maombi maalum ya kutengeneza tena agano ambayo tuliharibu. Niki tulalio wa gũcokerithia kĩrĩkanĩro gitu na Ngai, tondu ithuĩ no tuthuũkĩtie Ngai witũ ndarĩ ehera arĩa kĩrĩkanĩro-inĩ, tondu we nĩ Ngai mũthingu na Ngai mwĩhokeku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kusoma tu agano ni nini na ni kwa nini agano. Na katika kitabu cha Isaya kimegawanywa mara tatu. Chapter 1 to 39 kimeandikwa na Isaya wa Yerusalemu, na alikuwa anaandika kwa ajili wakati wa Israeli walifika katika nchi ya Kanani, aliwaandikia ili wasije wakapotelea na kusahau wao ni nani, kama vile alikuwa ameonywa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Chapter 40 kuendelea mpaka karibu pale 50 na kitu, tunasema anaitwa Isaya wa pili, aliyewaandikia wakiwa utumwa, na hiyo ndio inalingana sana na kitabu cha Yeremia. Na sasa la mwisho huko ni ile iliandikwa basi na mmoja tunaita dada Isaya ama Isaya watatu, anaandika baada ya wao kurudi Yerusalemu. Na huyu Isaya anaanza kuongea lugha ambayo inakaa kama inakashirisha. Maana ukiangalia pale, ukianza kusoma chapter 1 ukiteremka kidogo 2-3, anawaambia nyinyi hata ng'ombe ni afadhali na hata punda ni afadhali. Maana punda inajua mwenye anailisha na anaipea maji. Lakini nyinyi sisi ambao tuliumbwa, sisi ambao tunajua tulibebwa, sisi tulijua tumebarikiwa, tulimsahau mwenye alitufanyia hayo. Kwa kinya hado ng'ombe kero na afadhali ng'ombe na afadhali digiri utukira. Todo idue niturariganirwo ati didwe ni Ngai utukinyeti ala tukinyete. Tugekoma maundu manene ni Ngai tukariganirwo ni maundu macio. Na ndipo anafika verse 10, anawaambia sasa, sikilizeni nyinyi inyo muhana Sodomu na Gomora, thikiriria hiyo ya Ngai aroiga, tusikize ni nini ambacho kinatetesha Mungu. Na Mungu anaongea, anasema, mimi nawajua sana, najua mna hekalu na kwa kuombea kanisa nzuri mko nao. Anasema mimi najua hata sadaka mnatoa, ndipo maandiko inanena hapa. Najua hata madhabihu mnatoa, najua hata sherehe mnazo, najua hata nyimbo mnaimba, najua hata maombi mnaomba, lakini hayo yote kwangu haina maana. Kwa nini Mungu anakataa haya? Najua tunajua ndio mambo ambayo yanamfurahisha. Aloigatiriri najira guwe.
he is saying in a very simple language, nie ne joe inwe odini mwe naguo no wa kiroho muri arwaru kedini mwe nakio undini tuko nao lakini kiroho hatuna. Na Mungu anasema mambo haya, ndio maana anauliza mkibeba hizo zote mnaniletea madhabihu zenu mnaleta hapa na nyimbo mmeimba muetio no ido isheshi yote no amwetia. Ndio naongesema naongea kama naongea vibaya lakini si kwa ubaya. Niko shinula todo. Akituangalia tuko katika udini si katika kiroho. Na wakati nilikuwa nafikiria kwani kiroho ni nini? Ili tuelewe tuko wapi, na ili tukikuja kufanya upya agano yetu tuelewe ni kwa nini tunakuja kufanya agano hili. Na ni kwa sababu kuna pahali tumeenda hivi mpaka tumesonga kando ya njia ambayo tulikuwa barabara yetu imekuwa telezi. Tumeteleza tukaenda kando. Mungu ndiye anatuita sasa akitumia Isaya, anasema nyinyi sikizeni mko Sodomu kama Gomora nyinyi. Maundu manyu no makedini no matirekero hona kinini. Kwa nini nasema ni dini? Nataka muelewe ili tuelewe chimbuko la hili. Waisraeli walipokuwa wanatembea kwa siku 40, miaka 40 kwa jangwa, kuna mambo mengi hawakuweza kufanya. Hawangeweza kujenga madhabahu na kutoa sadaka zao kwa njia. Hawangeweza kujifunga vile walikuwa wanajifunga maana wanatembea. Kwa hivyo mambo mengi yale ya kiroho yalikuwa yamekwama kwao, yalikauka. Na ndipo walipofika pale Gilgali, ukisoma kitabu cha Yoshua 25:4-5, ndipo walikumbushwa wakaambiwa wale ambao hawajatahiri kama agano linaposema katika kitabu cha Mwanzo 17 kuanzia mstari wa 1, lazima kwanza warudishwe kwa sababu nemwehereire uhoro wa ugai. Leo no kinamwambia mushokio kirikaniro-ini. The renewing ina happen ya kwanza Gilgali pale. Andũ agima miaka 30-40 makiruhithio. Nake mũndũ wa Ngai ũretwo Joshua agĩthiĩ gũthiũrũrũka ngoguo, agĩcemania na mũraika akĩmũria, wewe mwana witũ kana wewe mwana wa thũ citũ? Akiuga neither, no ndĩ mwana wa Ngai ũtahotagwo. Joshua agĩcoka akĩmera, ndacemania na Ngai na rĩu no ũndũ ũrĩa tweka Ngai nĩetĩkĩra hea mwana ithuĩ. Na nĩguo maigĩrĩire itũũra ya Jericho makĩrĩhũra marĩhũrire. Lazima turudi katika agano kwa sababu sisi ni watu ya agano. Na tutikishoka thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ tũrĩ ũndini-inĩ tũtarĩ thĩinĩ wa roho. Kwa sababu anasema mambo yale mnafanya na yaona, lakini hayako kama yale ambao mimi nilisema. Na ndio maana nauliza hizo zote mmeleta kafara, mbuzi mmechoma, ni za nini? Nani ameitisha hizi? Kwa nini alikuwa anazungumza hivi? Ukifika na hapo 15 kwanza naongea lugha ngumu, anasema nikio moya moko muhoye na ni dola na konge tono na direta kumuona todo moko macio manyu matihana mahoya. Na ithuĩ twĩhũragia nĩkĩ mahoya maitũ mataracokio? Nĩkĩ tũtaraiguo? Nimeomba Bwana asikii. Tunaomba uponyaji au ukuji, tunaomba ufufuo hatupati, tunaomba uamsho revival hatupati. What is the problem? Ni kwa sababu Mungu hatuangalii. Na Mungu hataki kuona mikono yako, ni koshua hata sauti yetu hataki kuona. Hebu inue ni leo itakuwa Kimani Thomas. Ndio Kimani Thomas akiwa moruke moru wameyamado, moruke moru wameyamado, niguo Ngai araigua eko igũrũ. Na akifikiwa na harufu mbaya ya kafara zetu tunazofikiri zinamfurahisha na aroma zake zinamfikia, Mungu anaangalia kando, anafunga mapua yake na masikio hawezi kusikia kelele yetu. Maana anasema yenye mnafanya hayo sio ambayo mimi yanifurahisha. Bwana asifiwe. Na niwakumbusha, kwa maana najua nimeshaitaja maneno yaliyo katika Zaburi ya 50 kuanzia hapo mstari wa 8. Wakati alinenea akasema pia mimi ni kama niko na njaa siwezi waitisha chakula. Ona igenda kule nyama teinywe igeti ya ng'ombe cianyu tondu irumia thĩ nĩ ciao no ciakwa, ona mbogo nĩ ciao no ciakwa. Atira ciĩ werũ-inĩ nĩ njiganu ndingĩũka kũigĩra irio cianyu. Ngai agakinya handũ akaria ta mũrakaru ta mũrũra ndatũcinũra.
ili at least tuweze kuelewa kwenye tuko katika kiroho. Na ndio maana anasema hapa basi, kwa sababu sasa ibada yenu haina kitu ambacho kinastahili, it is empty. Anasema lazima mfanye kitu, verse 16. Aloiga no ginya riu mwithambe. Bwana asifiwe. Lazima muoge. Lazima, Kiswahili kizuri kinasema lazima muzioshe. Amen. Unajua katika ukisoma katika Exodus na Deuteronomy, wakati Mungu alikuwa anataka kuwatembelea, alikuwa anawaambia kwa siku 7 zinazofuata mjioge ili tuweze kuonana na nyinyi katika hema ya mkutano. Literally mjioge mwili na mjioge kiroho. Na sasa maandiko hapa inatuambia kitu cha kufanya ni tujioge na sisi. Tuethabe. Kwa sababu yale tuko nayo, na ndio maana tumeimba hapa. Mungu tumejaribu kujifanyia atuziwezi. Tumejitengenezea zinaporomoka. Okale ugai neguo tuthodekelea lewe. Nitono nitogeretie nitolemereirwo Mwathani. We have done the best, but we are still not doing it. Na ndio maana anaita verse 16 anaitana, anasema wash yourself and make yourself clean. Maana kile anaona na Kenya anasikia ni kigumu na ni kibaya kwetu. What is God saying? He demands a change. Anataka kitu kipya kutoka kwetu. Ambia mwenzako jambo jipya Bwana anahitaji kwako. Ni kwa sababu ameangalia, anaona yote. Kwa nini ametaja Sodomu na Gomora? Ni kwa sababu walizoeana na dhambi mpaka haikuwa inawaogofia. Mama nyanya na mehia ginya na utile maria magikoreo mekaga muthenya magekera jago. Haikuwa na aibu hata kwa watoto. Watu wazima hawakuwa. Nikio Sodomu na Gomora yashinirwo todo makinyete hado makinya hado na matietigagira o matiashonokaga, walikuwa hivyo. But now he is demanding a change. Anaomba tarehe 8, hata kama ndio tunaelekea, na nafikiri leo ndio tunamaliza mfungo tulionayo, atumalize ili turudi kwa kawaida. Lazima ilete mabadiliko katika maisha yetu kama Wakristo. Kale kiki ngai araria kirato moigo kale kiroho areke agoko ina gutiramukenia muhothi witu turamukenia kuinga kule gwitu gutiramukenia kagai yakenagio niki. What is it that makes the Lord happy? What is it that he calls the spirituality? Ukiangalia pale mstari wa 17 inatupea jawabu ambalo tunatafuta. Nasema learn to do good, seek justice and you correct oppressions. Jifunze kufanya mema. Amen. Sasa sijui mema ni kama gani, lakini kuna mambo matatu nataka kusema ambayo ni ya muhimu wakati Mungu anasema hivi. Kuishi utakatifu, lazima utamani utakatifu. Na mimi undefine utakatifu, naambia sema utakatifu ni kama usafi. Usipotamani usafi, utakuwa msafi kweli? Si leo kila mtu alilauka bathroom kujipanga, na pengine jana ukapiga nguo yako pasi ili ukuwe msafi na mrembo ukija. Si ulienda mbele ya kioo ukajipanga na nywele ukajipanga, wengine wetu ukajipaka mafuta wanajipaka, mwenye wa kupiga tai akapiga na akajiangalia na maana wewe umetamani kuwa msafi. It must be very intentional. Bwana asifiwe. Mbia mwenzako lazima uamue wewe mwenyewe. Nikwambia hata tukikupeka bafu sasa hivi tukuoshe kwa nguvu, tukufanyisha nguo kwa nguvu, it will never be like the way you have spent time on yourself. Kiroho anasema kiroho lazima wewe mwenyewe utamani kiroho, utamani kukua kiroho, utamani kufanya mambo mema. Maana mambo mema kufanya, it is not automatic, si lazima yatendeke yenyewe, lazima ukatamani. Hauwezi nyosha mkono wako unipee kalamu, nikupee kalamu hii kama mimi sahi, kama moyo wangu unatamani ukupea. Mkono wangu hawezi inuka yenyewe nikupatie. Lazima mimi mwenyewe kwanza nitamani kukupea kalamu hii. Kukusalimia kwangu lazima nitamani salamu ili nikusalimie, ama sivyo? Kwa hivyo
Ndipo maana anasema hata ukibeba sadaka yote na wivu umo moyoni mwako, hata ukileta kafara yote na ulete hata ile kubwa kuliko wengine, na uimbe kama malaika, na uombe masaa 10 kama wale walisema, wewe Mungu unajua mimi huomba mara 3 kwa kila siku na nijifunga siku 40. Hata ukifanya hayo, anasema hivi, mpaka utamani utakatifu. Utakatifu hauwezi kuangukia kama vumbi, lazima utamani. Kwa sababu la kwanza, we are saying, and what he is saying in a simple way, you have to desire righteousness. Ukatamani kutenda mema, ukatamani kula vyema, ukatamani kuzungumza vyema, ukatamani kuvaa vyema, ili Bwana akikuangalia anaona mja wake aliyejiandaa kwa ajili ya kutembea na yeye. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo litakuangukia tu kama mvua inavyotuangukia. Hakuna jambo litakutokea tu hivi kama vile tunaangukiwa na magonjwa, lakini lazima wewe mwenyewe utatamani na utie nguvu ili ukawe. La pili, kila nasema there must be compassionate living. Kwanza niseme hivi, wakati huu unafanya haya unapata uamsho, revival. Revival comes wakati umetamani Mungu. Na when revival comes, let me tell you, it produces new behavior. Ukipata uamsho lazima utajipata kwamba una tabia zingine mpya na njema. Tabia ambazo unang'ang'ana sana kuwa katika usawa na Mungu wako. Tabia ambazo wewe mwenyewe hata zinakufurahisha. Na ukinyosheje mitugo yako, ona mwalili na ugoshejia, ona mwe hubira na ugoshejia, ona mukinyira na ugoshejia, ona muikale waku ni ugoshejia, lilia welililia Ngai. Na Ngai akorehere undu mweru wa kiroho. No nginya andu nimekomenya, ona utire mundu ugubatara kwira, muthire no gutwira ni ucenjetie. Ona muikale waku ni gutwira ni ucenjetie. Ona mulire mutanukire no gutwira uyu ni acenjetie. Tondu maundu maku mothe nimegucenjia nigo maringana na wendi wa Ngai. No wonder then Paulo wandikire kanitha kimera ukiria kana ukenyua kana undu ureka ikana undu ogoci wa Ngai. Bwana asifiwe. Those little things, mambo madogo katika maisha yako itaonyesha kuna upya wa maisha ndani yako. Pia Paulo akaandika katika cha Warumi chapter number 12 verse 1 and 2, akiwa don't conform, tugaikare tathi no mucenjio mwiciria wanyu, mwicirio ndungine ndu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Ati tukageuzwe, tusikae kama dunia, tukageuzwe mawazo yetu ili tukaishi katika upya wa maisha. Mungu kile kinakashirisha ni kwamba Mungu anaona tunafanya haya yote ya udini. Si nimevaa kama udini. Si ukiona hivi unajua huyu ni Presbyterian. Maana Catholic na ACK zao ni za white. Zetu unajua tu, unajua huyu ni mtu yetu. Ona mwakira waka ndano yako ya hono muhithie. Ona mukira muroka kana ni murono kamure havithie. Obithie mumenyereire. Ukaga musheme. Kamushemete to kana tutongolete ne kile kana turumaniririo gwere no wamenya aya ni kana wa mutaratara uyu. O dini witu tumenyereire wega muno. Ona uciama no adirikania. Dikariganiro de muhithie. Ndaka na mutongoria aria ikaire mubithie tuikaraga mbere aya ngimaika mwana tukang'ethanirwo gwe tukaendelea na mubithie o dini witu. Ukienda kwa Katoliki ukiona mtu afungi macho unajua tu huyu ndio dini wao. Wana mukorino na kofia no ramenya huyo ndio dini wao. No dini ucio othe ukaga kiroho thiini ukaga ugai thiini tondu turi o dini ucio no turoragana turi o dini ucio no turaroha na no turahia no tureka maundu maria mangi turi o dini ucio o tukihunjagia na twina nguo ndaihu na njiro na njero ciothe hamwe. And that is what is troubling God. Amen. That is what is troubling God. That is why he talks about oppression and justice. No tunainyanereria, bado tunafinya watu wengine, bado tunachukua mali yao,
Hapa tumeambiwa tu kuna watoto wengine sasa hawajaenda shule. Na pengine wengine ni wa kanisa hili na tuko. Nikiaroigwa anatumia hadi kwa maroro. Wanasema shia ino iroro. Seek justice for them. Even when the president says chibo matwalesha anashukuru, maadhi ya kole ya chibo makame ya kole ya kishukuru. Ito dika na besha iyo leto capitation na doli. Nani mato washuku matali na besha lime kole ya ki. Mali ya chibo. Kama ya teacher. Imagine you are the principal, nwale hero shi another 40, 50 igana na gutire shirikione mbwe. Oko maheke. Gunia ile shi wa kuna iko igana. Ona kana shi maigana mo danyo mwele, ni mekora tamu gima. You know that is what the Lord is looking at. No sure ali yo go mo cristiano. Na he kanitha mo de. Na ko hada nyingi gutokira. Million 50 hoda. No shi umete kuona shio. Shumete ko. Ona hawe ile shi akule shumete ko. Wani wala menya ni doga ne joru. No ko ile doria. When the Lord looks at us, Mungu akituangalia hivi, hata kama umebeba bahasha, hata kama umetoa fungu, anaangalia anataka kujua imetoka wapi. Legi yako na mugoda wena watunya ni niguo redirie. Legi no kwa mundu la holile geta hai no le utamenyekete. I mean, anaangalia anaona ndio udini tumetimiza. Lakini kiroho hakuna. Ndio maana anasema hata mkiinua mikono na mimi naangalia kando, maana hiyo mikono haikai kuangaliwa na Mungu kwa sababu kuna kitu ambacho hatutatimiza. Noga ine mwa katoto, you know, when I'm talking about it, it gives us new behavior and social responsibility. Alafu inatushikanisha na Mungu. I like the way it is talking about compassionate living. Kukaa maisha ambayo yamejawa upendo. Bwana asifiwe. Ni washemanya modo uko ano ekeneile na au geithia kenete ataki kujua wewe ni class gani, aja ni kwamba wewe ni mtu kama yeye, tunafurahiana. Lakini pahali inafika tunagawanyika, Mungu anaumia, and he is desiring for a new way of life. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunaitwa sasa tukuje katika agano jipya. Na agano ambayo Yesu Kristo mwenyewe amekuja nayo, kulingana na vile tulisomewa pale, tuliambiwa hii agano ambayo inakuja katika Kristo ni agano iliyo nzuri zaidi kwa mambo matatu ambayo Bwana maandiko ametunenea pale. Tumeambiwa hii agano ambayo imekuja, kwanza tuko na mtetezi aliyo mwema kuliko wale. Unajua wale wengine walikuwa na Musa na Joshua, sisi tunatetewa na Kristo. We have a good mediator. Twenda wagotwalilia mwega na kenyo mwadhani tu Yesu Kristo. Kwa kutoka kwa ile kerekani gitu tukimenya tutena wagotwalilia urakinyia mahoya maito uratutetera kuri Ngai witu. All you need is to pray your part. Number 2, there are better promises. Kuna ahadi ambazo tumepewa, ni ahadi njema. Kwani ni gani? Kwanza tumeambiwa maandiko haya na haya maneno yataandikwa katika mawazo yetu na katika mioyo yetu. Waisraeli walikuwa wanaweka kwa mlango pale, maana ni watu wa kusahau. Wengine walikuwa wanaweka kwa shingo na wengine kwa mkono, ili ukienda unaangalia, unakuja kwa gate, ukiingia kwa nyumba unaanza kusoma, ndokadhalie, ndokana iye, ndokolagane, ndokagwete itola Ngai wako na ile ukalizika na Ngai ale nyuma dineka wega. Ukaja kuelewa wewe mlango ine. Lakini sasa haya ya Yesu Kristo yamo moyoni, utane kwa wenda gweka ni ulilikanile ni mehia. Kwa uguru awagi ogweka na rutoriko. Ogishia wekera guoko gwaku kiono ni kya mundu ruta thimu no menyire ndo amenya wega ni mehia no amenya ko yoraia tondu nduyo wekoro ine yaku na wemeshine makugo no amenya ni ko yoraia ukaiya tu ko igahithuru kaine ko understand wekera muko uko imogathira. We have a better promise. And in the book of John chapter 14 all the way to 16, the part of the Spirit in our Christian life. One of it, it reminds us about God every day. And vizuri, enda usome the work of the Spirit in us.
Na ndio maana unakumbushwa kila siku. Jambo la tatu, ili hii agano yalikuja na Yesu Kristo ndani yake, it is a better permanence. Hii sio ile ya kufanya kila siku. Unakumbuka kwao walikuwa wanachinja mbuzi, weekly wanachinja mbuzi. Ukisoma vizuri kitabu ya Job chapter number 1, maandiko yanasema kila mwanzo wa wiki, baada ya watoto wake kufurahi huko nje, Ayubu alikuwa anatolea kila mtoto kafara. Kwa sababu alikuwa anasema wanaweza kuwa walisahau ni wa ujao mmoja wakafanya vituko zingine wakilewa. Hama mtagira bodi o muthenya o weekend. Tolege madile maleo mali ganelo ni anyino mwe hizo momeka ihodo ciao. No ithuĩ thakame ya Kristo, it is permanent. Wanasifiwe. Hii si damu ya ile ambayo inamwagwa kila siku, ilimwagwa mara moja na ikatosha. That is how beautiful it is. Na kwa hivyo wakati tunakuja kufanya upya agano na Mwenyezi Mungu, nataka mjue kwamba ni kwa sababu tuliteleza tukaondokea, dhambi ikatuharibia, and now the Bible is calling us. Verse 18 kwenye tumesomewa amesema ukai leo utoshire, ukai twaranirie. Bwana asifiwe. Leo nilitana Ngai areka. It is a solemn invitation God is doing to all of us. Ukai nejwe meya manyu aligo na kono matune tutonera me matune takakhalako. Ukai twarie, ukai toshoka, ukai toshoke kile kanyo gitu. You know the beauty of God. He has a way of getting us back into the covenant, and remember, we are the beneficiary of the covenant, not God. That's what there's a song we normally sing. Gaye ha na ne kwenda uturathi maithuothe andu a tuni tuhoe. Turathi metwa kuhoya turerie kirathimo mwathani tugwetereire utuhe hinya. So who is the beneficiary here? No ramukira maundu mega haha ni mwathani kana ithue ati ni tugwetereire mwathani ukotweke atia, and he is actually here. Ayuko safari atenda tukamukora guku mweri nyanya ne ukorwa kinya onda riu eki. The Lord is here, ako hapa. Tunamwambia na sisi Bwana tuko hapa utupe nguvu na wewe ye hinya wetu ri mwathani na nikialoiga you come, let us fellowship. You know God is God of relationships. He wants you to, anataka wewe ukuje mueleanwe, mtembee pamoja. Tushokie roeke mukaro ni wakayaloiga. Tuweza kutembea pamoja katika safari. Nikakujenga mjengo mwingine wa imani. Na katika kitabu cha Mathayo 3 kuanzia pale mstari wa 8, kuna wakati wa Israeli walisikia Yohana anabatiza watu. Wakakimbia kwa jangwani, akawauliza no amwera imolero kwa tiolola mukora inywe ciana ici cia duera. Akimera cia imaciaro maringaine na kwirira kwanyu. Na mutikaire ithe wanyu na Ibrahimu tondu Ngai niwe mweherie inyuothe na maigai-ini maya arute ciana ingi na ciigue kiugo giake. That means it is not our right, it's a privilege. Bwana asifiwe. Gukorwo mbere ya Ngai na kurathimwo ni Ngai is a privilege. Ni kamweke Ngai atuhete no kuendererwo ni Ngai. Ni kiaoiga riu ona muhana uria muhana ukaitwaranirie. And I love that bit. He is not saying you are the you because you are tall, because you are educated, because you are the other one. Because he wants to get back into this fellowship. And if you proceed to the next verse, verse 19, you know, this is the beauty of the Lord. Niko na uchafu yote, anasema nitakuwa mweupe kama pamba na alafu nitakula vyema vya dunia. Then verse 20 says, na okiregari ikareo kionaka kana odio kule odio dio. I want you to realize
Nataka usikie vile Mungu ako na sauti. JPRC, they understand the word reconciliation because God wants to reconcile us to be reconciled into his fellowship. Na gũcokia kĩrĩkanĩro gitũ gũcokeria kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai no gũcokia ngwatanĩro itũ na Ngai o ngwatanĩro ĩrĩa nĩyo ya gũtwaka ithuĩ mwaka mwerũ wa kĩroho. And so my dear brothers and sisters, tunajiandaa. Haijalishi nimepita njia gani, haijalishi nimekanyanga matope aina gani, haijalishi nimekula takataka aina gani, the Lord is calling us into a fellowship. Bwana asifiwe. Hata hakuitishi kitu. Lakini nataka mjue wakati wa kuja kufanya upya lazima kwanza uangalie kwenye umetoka. Uone safari ambayo Bwana amekubeba. Uone yale Bwana amekutendea. Na akikutendea hayo yote basi hiyo siku pia ni siku ya kuleta shukrani zako. Ukakwiraga ithegio Mwathani nikugiririo na hana oguo hana, ona ndina milomo ina giko, ona ndina moko mena thakame, ona maguru mahana ona mahana, Ngai ithegio nikugiriria. Tondu tukiririo ni Mwathani ma. Tondu mathiko moiga ungiuga tuwe nduri wehia ni maheni uraria. Urahenia ngoro yako. Wewe na mimi tumetenda mambo ambayo tunastahili tu kuwa wafu, tupasi kuwa hai. Na hatuko kwa kazi hili leo kwa sababu tumekuwa watakatifu. Lakini Bwana anatuangalia anasema, ukai tu ogo muhana, ukai niguo kwagira. Bwana asifiwe. Telosho niguo kwagira. The Lord who is willing to put aside whatever he had decided because of what we have done. Ako tayari kuweka mambo yote kando, yale alikuwa ametuamulia mabaya kando, akoigauka yugo muhana na no mukuria njaga ciathi. No muguthukuma no mukuona. No mukuhanda na no mukugetha. Tondu ndeni Ngai wanyu. Bwana asifiwe. No getha nyu mwitikire mutuike hau. That's what he's saying. Kugole ni hida rya gwicokera. This time ni wakati wa kila mtu kujirudia moyoni mwake. Everybody na kwa ni jangite ki okuraya. Dio ka kwe mundu ungi haguo koiga nie ndichange ndiriete handu. Dio ka kwe mundu ungi wa nie utiro ndujikite. Ndina matungi wa ni o mundu etekire kwaria ma eto tuikete andu a East Africa Revival. Twaje kwirana uko no bara no ngudi tungihurana. Todi gũgĩamenya kumbe mũtũgatĩinĩ mũicio na wamuona. Kumbe roro na wamuona nĩwe watharirie kwene. Ona mabati marĩa morire kumbe makire gwakwa. Nĩ ũngĩmenya we ona wamuona. Reke ndigane na macio. Nĩ ũngĩigua maũndũ. Twĩtĩkĩre kuonoka biũ. Twarie mũndũ akiuge make. Ũyũ kanda no kwaga ũngĩaga andũ tondũ akorwo kũhana gwa niĩ reke njikare mũciĩ. But I thank God. He knows all that. Na hata akiwa anajua hayo, aloiga tu ukayo na ritwaranirie. Taigwe Mwathani agithaithana. Arathaithana tiguo tumuteithie. Niguo ithuĩ tuteithĩke. Ukatu. Rĩu niguo ngiraga ngamenya ũrimũ wĩ mũru. Ndimwiraga nie muciĩ ndĩmũnini nderagwo no waihe ũgatinda ũhũrĩte maũndũ na harĩa ũhana huko. Ukerwo thambe ngĩhaka mata magũrũ na ngakoma. Rĩu mũndũ ngiraga biũ maitũ anjĩraga ndĩthambe nĩguo kĩ gwĩthamba gwakwa gũkũmũteithia naki. No ta njĩra niĩ ndethamba rĩ maitũ ateithĩkaga naki. Nĩ maitũ ateithĩkaga niĩ ngũteithĩka. Na nĩ ũndũ wa mĩtugo yakwa rĩ magũrũ magatũkanga ũguo makauga rĩu yambithaga njetherwo karatathi karĩa ka maguta ma kimbo gagĩkĩo mwaki-inĩ gagĩakwo maguta nĩguo rĩrĩ ndige kura thakame. Aigai tũtũraura thakame nĩ ũrimũ witũ. Tũkaura thakame nĩ ũremi witũ. Tũkaura thakame nĩ kũmia ngoro. Na Mwathani aratwĩra ũgakwĩra wĩthambe. Wĩtherie nĩguo tũgĩe ndũgũ. Nawe nĩ ũndũ wa kũmenya gwaku na ũrĩa cia wĩ mũcorĩ-rĩ ũgĩaka mata. Na ũkaingĩra mũrĩngĩti-inĩ ũgakoma. Kiumia kĩmwe gĩgĩthira ũkarĩra magũrũ makwa matũkangĩte. That is exactly what is happening with us. Tunaambiwa tuache hatuachi. Tunaambiwa ni kubaya ni hatutaki kusikia.
But may the Lord help us. Amen. Mungu atusaidie tuweze kwenda chini yake ya msalaba. Mwathani aliuga atiri mukiuma mugukorwo muri rutake taira. Bwana asifiwe. This is how beautiful the Lord is. And why is he doing this? Just to be a blessing to you. Then number 2, he wants to give you someone else's blessing. Ukoyo ciaku na ukue cia mundu ungi. Ugo ni gwekira Ibrahimu. So tafadhali itikira ndeto ici cia Mwathani cikoingire tondu no ukorwo we niguo kuire ucio muikanite nake irathimo ciake. No ukorwo niguo kuhuthika kurathimithia mutungatiri kana muthuri haha kana kana gaitura no ukorwo we ukuite ciaku na ciongi no waerera Ngaima ona we ona mwana cikumurira undu umwe. Turugamei. Let us stand. Nataka ukumbuke, we have a better mediator. Tuko na mtetezi mwema, Yesu Kristo. Na nataka tumulilie Mungu, tumwambie tu hivi. Ngai nituremetwo ni gwithondekera tu uko tuthondekere. Niguo tuhoe. Na go weke ikaro giki na ndure waheana kuri Ngai akuhonokie. Kirikaniro kia mbere ni kuhonokio ni Mwathani. Na kiu nokio Ngai awatanakio. Niki aroiga ukatu oguo hana. Maundu maku we ni amoi na nie ndirada kumamenya to tini Ngai wako. Lakini kama uko na unajua vizuri haujawahi pokea Kristo ama ulimpokea mambo ikakuja ikakuchanganya ukapotelea, uje tuombe na Mungu akutie nguvu. Nina meto ni kuithondekera. Ni kwaya kana worship team ni aliko. Hiyo wimbo najua naangalia naona kama ni Mwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu ninaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thiini uwanile kore duma ona ni kore mogwati maingi tineroni daneria geru ni kwenda muno utonye ushonokato dokore thina indo ciakwa ciothe nĩ njoru ningĩ onacio ihurunjĩtwo kaĩ ingĩkũgwata ũgenia. Kabla tuimbe hiyo ingine ya mwisho, unajua, that's a testimony we are telling God, which he knows. Niwanele though, ona kore duma, ona mogwati ne maigi. Why should we walk in the danger when we have our Savior with us? Tokeina giki kia mwisho, kila kwa nene meto ne gwithondekera. If you are here and you have something you wish God can do to you or for you, just step forward, we pray. Mundu kuigua ina yehoya wera Ngai ni ndi mureme Mwathani to honokio tu ona kaundu kangihana hari angi kurundu maundu maikarite. This is the time tukina kibungo kiu ukokira Mwathani utonya thiini Mwathani ukothondeke ukohonie ngoro yakwa ukothondeke maundu makwa Mwathani ukocenjia miikare yakwa Mwathani thondeka maundu makwa ninemetwo ni gwithondekera ninemetwo ni gwithondekera no riu ndikwenda urugameja mathina macio ni manyonagia ati ni mbataranio ni gwithondekera
Baba mtakatifu uishie milele, tunakusifu, maana hakuna jambo ambalo limefichwa katika uwepo wako. Tunashukuru kwa ajili ya kanisa hili Baba mtakatifu. Tunashukuru kwa ajili ya maandalizi ambayo yamekuweko mioyoni mwetu kwa ajili Baba mtakatifu ya kufanya upya agano yetu na wewe. Na sasa maandiko yametuambia Bwana, ile njia tumetembea venye ilivyo, na wewe unaona na ugumu wetu na uchafu tulio nao. Ombi letu ni kwamba Bwana ukatutakaze tena, tukakubalike katika madhabahu yako. Na sasa waja wako hao ambao wamekuja Baba mtakatifu, wamekuja wakiwa na hitaji kila mtu lile yako nalo. Nami Baba mtakatifu, nataka kuzungumza utakatifu wako na ukuu wako juu ya maisha yao. Lolote ambalo Bwana wametamani, naomba kalipokee sasa katika jina la Kristo. Uponyaji, kuinuliwa tena na kujengwa mjengo mwingine wa imani. Bwana, natangaza baraka katika Kristo. Kile ambacho kimefanya watokee omundu aroamukira igai riake na ivataro ria ngoro yake, Mwathani ndukaudukaga kuri turahoya. Mwathani tucothereirie na utume uthio waku Ngai utwarire, na utume irathimo ciaku Ngai itukinyire. Edwa itwahaya Ngai maturia maru mao ne kunyiha na ukuvatara makiria. Riu twaria Mwathani kirathimo gia kuhona, twaria kirathimo Mwathani kia mahoya makinyaneire thini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai mwe munene aromuririkana na arotuma ngoro cianyu ciurwo nĩ thayũ, naguo wega na ũtugi wake iromũiganaga, na akicokia mahoya manyu na akĩaragia kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Hamũkĩrai mahoya manyu ibataro rĩanyu nĩrĩiguo nĩ Ngai. Na inyuĩ ndutagaci Ngai, Ngai aromũrathima ta kanitha ta endwa ake, o harĩa amũrĩire, o harĩa ekũrĩithie, o harĩa Mwathani witũ ethurĩire. Kiugo kia Ngai kirotuĩka gĩa gwaka mwako mũnene wa kĩroho ngoro-inĩ cianyu. Bwana ajenge mjengo mkuu wa imani katika nyoyo zenu. Bwana akatembee nanyi na yote mfanyayo mkawe wabarikiwa wake. Mutikahe gũtuĩka nĩ inyuĩ mũkwaga kũiguo mahoya manyu. Mutikahe gũtuĩka nĩ inyuĩ Ngai ekora na kuongerera mũrahoya. Ngai aromwenda na arotũma wega wake ũmũkinyagĩre. Ngai aromũririkanaga maũndũ-inĩ manyu. Ona inyuĩ mahoya manyu, mabataro manyu, meriria manyu maromenyeka nĩ Ngai na marotĩkĩrĩka nĩ Ngai. Endwa wa Ngai mũrorathimwo nĩ Ngai mwene muoyo. Haromwĩka wega mũkiumagara na mũgĩcoka, aromũrĩithagia nakĩo kiugo gĩake, nake gĩikare kĩnenehete ngoro-inĩ cianyu, na inyuĩ mwĩtĩkĩre gwĩthamba na gũtheria ngoro cianyu na mĩikarĩre yanyu. Nake Ngai mwene muoyo aroiga nĩ mũrĩrĩaga indo ciothe cia thĩ tondũ mũrĩ arathime yake. Korwo tuĩka guo. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's appreciate our Lord as we pray. Thank you. Amen. Amen. Hilo ndilo neno la Bwana. Eotachuguna, karibu. Bwana asifiwe. Kahida kagikega. We want to thank God for what He has done to our lives. Na jiraya thanksgiving and tithing. Ndenda kuria tithers arame haririe muthenya wa umuthi, kindly come forward. Tithers. Na thank you. Mchungaji, kuja tuombe. Naomba tusimame. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa vile baraka zako zazidi Bwana kuwa kuu kwetu, na waja wako hawa ni wale ambao Bwana wamekuja kutambua kuna jambo umetenda kubwa katika safari yao na moyoni mwao, na kwamba wamekuja Bwana kukiri kwamba umewabariki
na ndio maana wamebeba fungu la 10 kwa yale ambayo Bwana umewabarikisha nayo. Na sisi Bwana tunataka kupokea fungu hili tukishukuru uwepo wako na baraka zako. Tunawanenea baraka katika jina la Kristo, maana maandiko yako yametuambia tukipeana fungu letu la 10, kile ambacho kitabaki katika mifuko yetu na magala yetu kitaendelea kuwa cha kutufaidi sisi na wapendwa wetu. Basi waja wako hawa Bwana, waacha maneno ambayo umeyanena ikawa ya ukweli katika maisha yao. Tunajua ni kujitolea na ni kujipeana. Kwehodha kwa Ngai na gukua gicunjĩ kĩao gĩa 10 na kĩgũtuĩke Mwathani na ũkĩambĩrĩria kĩa irathimo, na atĩ Ngai nĩ ũkwaria ũkũruta mũgambo ũkoniĩ indo iria ciatigara mĩhuko-inĩ yao Ngai ituĩke cia kũmarathimithia o na endwa wao. Tunabariki kile ambacho mmebeba, wacha kikawe cha kutumika vyema katika ile kanisa kwa ajili ya huduma iliyo safi iliyotengwa na kanisa. Basi waja wangu, mkitoa fungu lenu mujitoe nyinyi wenyewe kama fungu lililo hai. Nguvu zenu, uwezo wenu na hata miili yenu, naye Bwana na akazidi kuwatendea mema, na ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Naomba tuketi. Arĩa meharĩirie ũhoro wa gũcokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa Ngai agwĩkĩte within the week, Ngai agũcokeirie nĩ kahinda kanyu rĩu. Thanksgiving, mũndũ ũrenda gũcokia ngatho, kindly come forward. Thank you. Basi tuombe kanisa. Baba mtakatifu, ni wema ulio waje kuona waja wako ambao wametambua kuna mema umetenda katika maisha yao. Walikuomba na umetenda. Wamekuja kusema umetenda na wamekuja kusema asante. Katika mikono yao Bwana wamebeba sadaka ya kukiri kwamba Bwana wametambua uwepo wako. Wamekuja kushukuru kwa sababu uliyotenda ni makubwa, maana kuna wakati yalikuwa mazito kwao. Kama vyenye wamebeba sadaka, hata nyoyo zao Bwana wamejawa na furaha. Tunakusihi na wewe upokee vipawa hizi za kushukuru, maana maandiko yanatuambia wanaoshukuru wanatayarisha njia ya kutembelewa nayo na uwepo wako. Basi tunawanenea Bwana baraka zako, tunawanenea kwamba kutembelewa kwao na wewe Baba Mwenyezi Mungu, na labda tunapokea vipawa hizi zikawa zimetengwa na kubarikiwa nawe, ziweze kutumika kwa njia iliyo nzuri. Basi Bwana watembelee tena na utende mema tena, na ni katika hilo jina la Kristo tunashukuru na kuamini. Amen. Amen. Deacons, can you come forward? Luega muno fafa Ega yusokagia mahoya Niwe ukinyithitie amukira ngumonogoci Luega muno fafa Ega yusokagia mahoya Niwe ukinyithitie amukira ngumonogoci We muthamaki Muru
Muruthi wa Juda, komanda wa bara. We muthamaki, Muruthi wa Juda, komanda wa bara. Ukaotithia kurugama, iragire wega waku, niwitaga marĩtwa maku. Utugĩte na tugi mũingĩ, ukaotithia kurugama, iragire wega waku, niwitaga marĩtwa maku. we muthamaki, Muruthi wa Juda, komanda wa bara. we muthamaki, Muruthi wa Juda, komanda wa bara. utugĩte na tugi mũingĩ, Ukaotithia kurugama, iragire wega waku, niwitaga marĩtwa maku. we muthamaki, Muruthi wa Juda, komanda wa bara. Wacheni tuombe. Twagucokeria ngatho Baba witũ wa matu-inĩ, twagũtĩĩa na twambararia rĩtwa rĩaku rĩu inene nĩ ũndũ wa kiumia gĩthirĩte. Ngai witũ ũgatũmenyerera, ũgatũhe ũgitĩri, ona ũgatũrathima. Tũgathiĩ ng'endo na tũkaruta wĩra mũingĩ Mwathani, na tũkona kĩrathimo gĩaku na ũgitĩri waku. Ũgatũrathima na indo nyingĩ Mwathani Ngai ithe witũ, imwe tũrutĩte mũgũnda-inĩ itũ, irĩngĩ tũrutĩte mabiacara-inĩ maitũ, irĩngĩ ona kũrĩa twandĩkĩtwo Ngai ithe witũ. Na nĩkĩo Mwathani Ngai ithe witũ iha ici twarehe mũthenya wa ũmũthĩ, iria twahoya Mwathani separate na iheo ingĩ ciothe Ngai ithe witũ, iria twĩ nacio Mwathani, iria twaruta, na nĩgetha ici Mwathani ithiĩ ikarute wĩra waku Ngai, nĩgetha arĩa me kũraihu Ngai ithe witũ, arĩa matarĩ mamenya rĩtwa rĩaku Ngai na makamenya ũtugi waku Mwathani, makũmenye na makwende mũthĩ kũhĩtũkĩra indo-inĩ ici Ngai ithe witũ. Ndungata ciaku iria irutaga wĩra waku Mwathani Ngai ithe witũ, ona matuĩke a kũrathimwo nĩcio Ngai ithe witũ. Na rĩu Mwathani twahoya ona kiumia kĩngĩ gĩũkĩte Ngai ithe witũ, ũkanatũhe ingĩ Mwathani Ngai o cia kũruta wĩra-inĩ waku Ngai ithe witũ. Nĩtwahoya Mwathani nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega ithuĩ hamwe na bamĩrĩ citũ na ciana citũ na arĩa othe twĩtanĩtio nao, kũhĩtũkĩra gĩkĩ twaruta mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ nĩtwahoya twĩtĩkĩtie o thĩinĩ wa itũ Jesũ Kristo arĩ Mwathani ona mũhonokia witũ. Amen. Amen. Studio, kuna advertisement? Studio. This Sunday, the 1st of February 2026 at PCEA Society Church, hosted by the Parish Minister Reverend Albert Gekonyo, LCC Chair Elder Patrick Karaja, and the PCEA Society Church Fraternity. We praise. Oh, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Oh, Baba anaweza. Yesu anaweza. Yesu ni yule jana leo na milele. Yesu. The Speaker of the Word, Reverend P.K. Mwaura. Mimi na kanisa langu nitamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, tamtumikia nani? Mimi na nyumba PCEA Society Church, Oasis.
of love. Turugame mutugatiria turikirie na kirathimo. Baba mtakatifu, tunashukuru kuanzia ibada ya asubuhi mpaka hii umekuwa mwema kwetu. Si kwa sababu tumekuwa takatifu, lakini kwa upole wako ukatuonelea Bwana tupewe nafasi ya kuwa na ushirika na wewe na ushirika na mwingine. Na sasa wakati umefika wetu ya kutoka. Ombi letu Bwana, nguvu zako ziende pamoja nasi, ili Bwana tuendako nyumbani na Bwana kuwa tumebarikiwa. Nayo wiki iliyo mbele yetu tunaibariki na tunaikabidhi mikononi mwako, ili huduma zote, safari zetu na yale yote ambayo Bwana yametengwa wiki ijayo yakawe ni mambo ambayo Bwana nguvu zako zitatembea nasi, utatupea ulinzi na baraka zako zitazidi kuwa nyingi kwetu. Bwana tunakuomba uwepo wako utembee nasi, ukawa mwongozo kwetu. Na sasa ndugu zangu na dada katika Kristo, nendeni kwa amani. Amani ya Bwana ipitapo uwepo wote iwe nanyi, ili mzidi kumjua Mungu na tamwana Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Nazo baraka za Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ziwe nanyi na ziandamane nanyi sasa na hata milele. Amen. Amen. Praise team watupee wimbo tunaporudisha Biblia. Tusimame. Ini guthoma thomete uhoro waku.